nyuma y'amagambo yatangajwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Donald Trump, umuhora wa Hormuz, inzira icamo byinshi by'ingenzi isi yose ikenera, ubu wamaze kongera gufungwa. Gusa uyu munsi hari ihangana rikomeye muri uyu muhora wa Hormuz, aho Iran imaze gukindagura amato ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'andi y'ubucuruzi agiye atandukanye. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo ikaba iri gutangaza ko hari amato y'intambara nayo yamaze kuraswa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri gukorera muri uyu muhora. Ku ruhande rwa Iran nanone imaze kurasa mu bihugu bitandukanye nka Oman, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu ndetse icyarimwe no muri Katari. Tekereza tanka nini yitwaye petroli igenda gahoro gahoro mu mazi magufi, akurikiwe n'andi mato y'intambara, abayobozi bayo bareba kuri radari, imitima yabo ituje ariko ituje mu buryo bw'akaga, kuko bazi ko mu masegonda make ibintu bishobora guhinduka mu buryo butunguranye. Ku murongo wa radari hagaragara utudomo twinshi twihuta. Utwo tudomo sinyo ahubwo ari amato mato y'igihugu cya Iran ari kugenda satira ubwo bwato bw'ubucuruzi ndetse n'ubwa gisirikare bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayarekeje. Si n'ibihe by'ikirere byihuta, ahubwo ni amato mato yihuta ashobora kuba atwaye imbunda n'ibisasu bijya kubajugunwaho. Hejuru yabo kure cyane mu kirere, indege nka MK-9 Liber ibiri gukurikirana buri kintu cyose, mu gihe P8 Poseidon yiri gusoma inyanja nk'ifite amaso yihariye. Hasi ku mazi, ubwato bw'intambara bwa RF Barca Class Destroyer baba bahagaze nk'ikirindo kidacika intege icyarimwe nk'inkingi y'icyuma hagati y'umuyaga. Gusa nubwo ibyo byose bihari, akaga ntikari kubura. Mu misozi iri ku nkombe z'iki gice hihishe misile za Iran zitegereje gusa itegeko rimwe ngo zisohoke zerekezwa ku ntego n'ibipimo zahawe. Ku mazi ho, amato mato ya Iran ashobora kuza mu buryo bw'itsinda swarm, nk'itsinda ry'inzuki ryinjirira icyarimwe, agamije guca intege ubwato bunini budafite aho buhungira. Hakaba ari naho tugiye gutangirira inkuru y'uyu munsi, inkuru y'uburyo United States Navy ikoresha ubwenge, ikoranabuhanga n'imbaraga mu kurinda imwe mu nzira z'ubucuruzi zikomeye cyane mu isi, ni ukuvuga inzira icamo 20% bya petroli isi yose ikenera. Tutibagiwe n'uburyo bakoresha bwa layered defense kurinda mu byiciro byinshi, aho buri rwego rufite inshingano zarwo, kuva ku ndege zigenzurira kure, ku mato arindira hafi, kugeza ku basirikare badasanzwe bashobora kujya mu bwato bwabwo mu gihe haba habaye ibintu bikomeye. Turasesengura uko ibikorwa byo kohereza amato escort missions biri gukorwa, uko convoy zitegurwa, n'uruhare rw'ikoranabuhanga rikomeye nka system ya Aegis Combat System mu gufata ibyemezo mu masegonda make cyane. Tunareba uburyo bwo guhangana n'ibitero by'amato mato ya Iran yihuta cyane, misile zituruka hafi y'amazi ndetse icyarimwe n'ibisasu bishyirwa munsi y'amazi millions. Gusa ntituraza kugarukira aho gusa, ahubwo turinjira no ku ruhande rundi rw'umukinnyi Iran. Turaba ingamba zayo, imiterere yayigenzura n'uburyo ishobora gukoresha ayo mazi magufi nk'intwaro yabo ubwabo, n'ihangana ry'ikirenga hagati y'amayeri, umuvuduko wo gufata ibyemezo n'ikoranabuhanga rigezweho. Murakaza neza muri iki kiganiro, aho tugiye gufungura amaso tukareba ukuri kwihishe nyuma y'ituze ry'inyanja. Inkuru itari y'amasasu gusa, ahubwo y'ubwenge, igenamigambi n'uburyo isi ihagarara ku murongo muto w'amazi ushobora guhindura amateka mu kanya gato. Turi Prime Docs, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumuye, aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Naho njye mugiye kubana, amazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Ikaze. Uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika irinda amato y'ubucuruzi anyura mu muhora wa Hormuz uteje akaga kurusha ahandi hose ku isi hanyuzwa ibicuruzwa, ni uburyo bushingiye ku bushishozi, ikoranabuhanga n'ubufatanye buhanitse. Muri rusange, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite uburyo bubiri: kuba hafi ariko idaherekeje buri bwato, overwatching, cyangwa kohereza amato ku buryo bugaragara, escort. Gusa ikibazo gikomeye nuko nubwo haba hari izo ngabo, amato mato yihuta ashobora gutera mu buryo butunguranye mu kizwi nka swarm attack, akoresheje imbunda nka ZU-23, imbunda irasa indege ariko ishobora no kwangiza amato, cyangwa Iran igakoresha misile zo mu mazi mu kizwi nka anti-ship missile zishobora gutobora ubwato bunini bw'ubucuruzi. Kugira ngo bikemuke, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikoresha uburyo bwitwa layered defense, kurinda mu byiciro byinshi kandi bitandukanye amato manini y'intambara nk'ayo mu bwoko bwa RF Barca Class Destroyer, abandi nk'urukuta rwa mbere rwo kurinda, naho ingabo zidasanzwe nka Naval series zishobora kujya ku bwato mu kizwi nka boarding, zigahinduka umurongo wa nyuma wo kwirwanaho igihe ibintu byaba bikomeye. Uko igikorwa cyo guherekeza amato kigenda, gitangira sosiyete itwara amato isaba ubufasha ku nzego za gisirikare nka USA Navy Central Command,
cyangwa izindi nzego z'ubufatanye, hanyuma ubwato bukayoborwa ahantu hizewe mbere yo kwinjira muri uwo muyoboro buto, aho baba bushobora guhura n'abandi bagakora convoy, itsinda ry'amato rigendera hamwe arinzwe n'andi mato y'igisirikare. Icyo gihe amato y'intambara ashyirwa imbere, inyuma icyarimwe no mu mpande z'amato y'ubucuruzi. Mu kirere, indege zitagira abapilote zo mu bwoko nka MK-9 Reaper n'indege zigenzura inyanja nka P-8 Poseidon ziba zirimo kugenzura ibintu kure zishaka ibimenyetso by'iterabwoba. Mu gihe byaba ngombwa, abasirikare bashobora kujyanwa ku bwato bakoresheje kajugujugu helicopter, bagashyiraho uburyo bwo kurinda ku bwato bwabwo. Igihe amato ari kunyura mu muhora wa Hormuz, nicyo gihe kiba giteye ubwoba kurusha ibindi. Radari nk'igikoresho cyo kumenya ibintu biri kure ziba ziri kugenzura niba ari mine, ni ukuvuga ibisasu byashyizwe mu mazi n'igihugu cya Irani, misile zituruka mu misozi ikikije inyanja, icyarimwe zinagenzura amato mato ya Irani yatereye mu matsinda y'ubwato bw'ubucuruzi mu buryo butunguranye. Iyo amaze kurenga muri uwo muhora akajya mu nyanja yagutse nka Gulf of Oman, akaga kaba karangiye. Ubwo ni nayo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitandukana n'ayo mato y'ubucuruzi cyangwa zigakomeza irindi rondo. Ariko se bigenda gute ngo iyo misile cyangwa igitero cyinjiye mu murongo w'izo ngabo ndetse n'ubwato rutura bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Amato nka Aria Bunkers Destroyer ahita akoresha systeme y'intambara yitwa Aegis, uburyo bw'ikoranabuhanga buhuza radari, mudasobwa icyarimwe n'intwaro. Iyo systeme iyo ibonye misile cyangwa igitero ihita ifata icyemezo mu masegonda make cyane, ikohereza misile zo kwirinda nk'iyo mu bwoko bwa SM-6. Misile irasa kuri gasatira indi misile cyangwa indege y'ubwiyahuzi nk'izo mu bwoko bwa Shahid igihugu cya Iran gikunze gukoresha muri iyi ntambara, cyangwa izindi za hafi nka Enveloped Sea Sparrow. Mu gihe haba hari ikigeze hafi y'iryo tsinda rigizwe n'amato y'ubucuruzi icyarimwe n'ubwato bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hakoreshwa Pharonax, imbunda yihuta cyane irasa amasasu arenga 2500 ku munota. Ikindi ni intambara y'ikoranabuhanga electronic warfare, aho herezwa ibimenyetso by'ibinyoma decoys bigakurura misile z'umwanzi zigahusha aho zari zigenewe cyangwa target zari zifite, hanyuma bagakora ibikorwa by'ingenzi birimo gusenya igitero cyaturutse, destroying the shooter. Radari zikabereka igitero cyaturutse maze bakahita barasa ibisasu ku butaka bw'umwanzi icyarimwe, ndetse bagahamagara indege z'intambara nka A-10 Thunderbolt 2 zikaza kurimbura igitero cyaturutse nyirizina. Iyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka gufunga burundu umuhora wa Hormuz, iba ari igikorwa gikomeye cyane kandi gihenze. Bashyiraho umurongo w'imbere ikoresheje amato y'intambara ahagaze mu buryo bwo kugenzura ibice byose by'umuhora wa Hormuz, bagakora radari ya dome, uburyo bwo kubona ikintu cyose kiri mu kirere no mu mazi. Munsi y'amazi hagenzurwa n'amato yishe nka Vision class submarine ashobora kurasa torpedoes z'ibisasu byo mu mazi nka Mark 48 bikica amato y'umwanzi atarabutswe. Ikindi kibazo gikomeye nk'imbogamizi kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mini igihugu cya Iran cyateze munsi y'amazi. Hano haza amato nka Independence class Strait Combat Ship akora nk'ibigo byohereza amarabo. Izi robot ziri mu bwato budakoreshwa n'abantu, rikoresha ubukoranabuhanga rya sonar, ikoranabuhanga rimenya ibintu biri munsi y'ubutaka. Kajugujugu nka MH-63S Seahawk n'utundi twuma twinjira munsi y'amazi nka Kingfish. Robo zishobora kubona mine zishe munsi y'amazi uko zaba zishe kose. Iyo imaze kumenya byose, hakurikiraho uburyo bwo kuzituritsa zidateje akaga. Mu gihe Iran yohereje amato mato menshi yihuta Mosquito Swarm, akenshi bafite imbunda n'ibisasu, igisubizo cyonyine cyaba gisigaye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba ari ingufu zo mu kirere. Indege nka A-10 Thunderbolt 2 ziba zifite ubushobozi bwo gusenya mu matsinda vuba cyane, kuko ziba zishobora kurasa neza mu bihe bikomeye. Muri make, kurinda amato mu muhora wa Strait of Hormuz si ugushyira ubwato bumwe hafi y'ubundi. Ni system ikomeye ihuza amato, indege, robo, ikoranabuhanga rya radari n'ubufatanye mpuzamahanga bikorwa nk'urusobe rukomeye rumwe rwo gukumira, gusubiza no gutsinda igitero icyo ari cyo cyose cyoherejwe na Iran. Gusa igitangaje ni uko ibi byose Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba yafashe nk'inkamba igihugu cya Iran, ubushobozi bwacyo bukirenga n'ubundi bikarangira ari amato y'ubucuruzi arashwe. Indege y'intambara ya A-10 Thunderbolt 2 igira uruhare rukomeye cyane mu kurwanya amato mato ya Iran yihuta. Iyi ndege igurukira hasi kandi igenda gahoro ugereranyije n'izindi, bigaha umupilote ubushobozi bwo kubona neza intego yagomba guhamya kandi ntagusha. Gusa nitangira shisha imbunda nini by'ako kanya, intambwe ya mbere iba ari ugukoresha misile yo mu bwoko bwa AGM-35 Maverick, misile igendera ku mashusho electro-optical cyangwa se ku bushyuhe bwa moteri infrared. Umupilote ayiyobora akoresheje kariri imbere ye, akayerekeza neza ku gice cy'ingenzi cy'ubwato nk'imashini yabwo, imbunda cyangwa se moteri. Iyo amaze kubyemeza neza, A-10 Thunderbolt 2
ihita ikoresha intwaro yayo nyamukuru, imbunda nini ya milimetero 30 yitwa GAU-8 Avenger, irasa amasasu ari mu butare bukomeye cyane depleted aluminium, ishobora gusenya ubwato bwa fireglass mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya, ndetse n'urusaku rwayo rwihariye ruba ruhagije gutera ubwoba umwanzi, bigatuma bamwe bahunga batarasatirwa n'icyo gisasu cyoherejwe na A-10 Thunderbolt. Nyuma y'iyo ndege haza akajugujugu y'intambara Boeing yo mu bwoko bwa AH-64E Apache Guardian, ikorera hafi cyane y'intambara iri kubera, igurukira hasi kandi yihuta. Nubwo itari yarakorewe gukorera ku mazi mu ntangiriro, ubikoreshwa cyane mu buhanga n'amato mato yihuta y'ingabo za gisirikare zishinzwe kurinda impinduramatwara ya Kisilamu IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps. Intwaro yayo nyamukuru ni misile yo mu bwoko bwa AGM-114 Hellfire, misile iyoborwa na Raza rukaba urumuri rwerekeza ku ntego, ishobora kurasa zikurikirana vuba ripple fire. Iyi kajugujugu ishobora gukurikirana no gufata ayo mato yihuta ku muvuduko munini cyane, ifite kandi imbunda ya milimetero 30 yo mu bwoko bwa M230 irasagaho rugereranyije n'iya A-10 Thunderbolt kabiri, ndetse na rocket ya milimetero 70 Hydra zirasa mu matsinda Savoys, zigakwirakwira mu mato menshi cyarimwe. Gusa ibitero by'ikoranabuhanga rikomeye si iby'intambara gusa, hari naho bigera ku buzima busanzwe bw'abantu. Uyu munsi igitero gishobora gutangira n'ubutumwa bwa email bwinjira bujijisha spam, guhamagarwa kwa telefone kudasobanutse, cyangwa kwinjira mu makuru yawe bwite kuri internet iyo amakuru y'ingenzi bamaze kwiba umwanzi. Iryo koranabuhanga bishobora gutera ibibazo birimo scam, ubujura bukoresheje ikoranabuhanga, kongerezwa ibiciro ku bicuruzi cyangwa kwangirwa inguzanyo uyikeneye. Niho haza ibisubizo byo kurinda amakuru nk'ibikorwa byo gukuraho amakuru yawe ku mbuga ziyakusanya nka data blockers, ukabasha gukurikirana aho amakuru yawe ari ndetse n'uko arinzwe. Ntitwarangiza ku ruhande rw'intambara tutarebye uko Iran ishobora kwitwara n'uburyo inyanja ifite imiterere yihariye. Strait of Hormuz ifite ubugari bugera kuri kilometero 39 gusa, hakaba ahantu hato cyane kandi igice kinini cyayo kiri ku ruhande rwa Iran gifite imisozi miremire. Iyo misozi ituma ishobora guhisha ibisasu n'ibikoresho bya radar mu byo byubatswe neza na Iran bunkers. Iran kandi igenzurwa nka Kashmir Island, Lalaka Island ndetse na Abu Musa, bifatwa nk'ibigo bya gisirikare bihoraho byubatswe hafi y'inzira y'amato. Inzira y'amato inyura mu muhora wa Hormuz irafunganye cyane kubera ubujyakuzimu n'amabuye ari munsi y'amazi. Hakaba inzira imwe yo kwinjira ifite ubugari bwa mayire 2 n'indi yo gusohokeramo ifite ubugari bungana uko. Hagati hakaba buffer zone, agace ko gutandukanya amato, ni ukuvuga yinjira n'asohoka. Ibi bituma amato manini nka tanka afite ahungira cyangwa kayoba mu gihe hari igitero. Mu buryo bwa gisirikare, Iran ikoresha uburyo butatu bw'ingenzi. Ku kirwa cya Alaska gikora nk'ahantu ho kugenzurira hafi cyane, chokepoints enforcer, amato mato yihuta ashobora kugera ku bwato bw'ubucuruzi mu minota mike cyane. Hakoresha iterabwoba rya hafi closer quarters intimidation, aho bashobora kuzenguruka ubwato bakabubuza kugenda kandi bwagerageza guhaguruka bukahita buraswa. Ku kirwa cya Kashmir Island ho nahabika intwaro zikomeye heavy arsenal, harimo misile ziremereye nk'izo mu bwoko bwa P-15 Tamiti, radar z'ibigo bya drone zije mu misozi no mu byobo byo munsi y'ubutaka bunkers. Ku kirwa cya Abu Musa ho nahana ingabo zo mu itsinda rya IRGC, Islamic Revolutionary Guard Corps, bifashisha mu kurebera kure bagenzura icyarimwe banatanga amabwiriza kubiri kubera mu nyanja. Aho niho radar zibasha kubona amato n'indege hakiri kare, bikagura ahantu Iran ishobora kugenzura mu muhora wa Hormuz anti-access cyangwa area denial. Mu gihe igitero gitangiye, Iran ishobora gukoresha uburyo bwitwa swarm attack, aho amato 10 kugera kuri 20 azi icyarimwe akagota ubwato bw'ubucuruzi ku mpande zose, ni ukuvuga digiri 360 z'ubwato. Ayo mato yihuta cyane ashobora kugera kuri Kinox 50 kugeza kuri 70, arashisha imbunda n'ibisasu byoroheje ku bice by'ingenzi by'ubwato nka bridge aho buyoborerwa kugira ngo bucibwe intege. Icyarimwe bakarasa no kuri moteri kugira ngo buhagarare. Hakaba na za drones ziba zuzuyemo ibisasu ziyoborerwa kure, ziza zikagonga ubwato bigatera umwobo munini ku rwego rw'amazi yinjira mu bwato bw'ubucuruzi. Icyane kandi nako Iran yashyize mini mu mazi mu nzira z'ubwato, aho babutegeka guhagarara cyangwa bwarenga ku itegeko bukangirika bikomeye. Iyo amato mato atabashije gutsinda, hakurikiraho misile zo ku butaka. Izi misile ziraswa ziturutse mu modoka zigendanwa zihita zihungisha zigahita zijya kwisha mu myobo ikomeye izwi nka bunkers. Zimwe muri zo zikoresha uburyo bwitwa sea-skimming, kugurukira hafi cyane y'amazi, ku buryo radar zibigora kuzibona hakiri kare, bikazongera ubushobozi bwo kugera ku ntego no kuzisenya umwanzi atazibonye. Ibi byose bigaragaza ko intambara muri aka gace ari ihangana rikomeye hagati y'ikoranabuhanga, amayeri n'ubushobozi bwo gufata icyemezo vuba cyane. Ubwo ari nuko dusoje twibaza, nicyo usigaranye kubiri kubera mu muhora wa Hormuz? Siga igitekerezo cyawe tuganire.
twabanye muri iki kiganiro. Amazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi Prime Dogs, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye, aho ibisobanuro bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira, naho mu biganiro n'amakuru byacu bitaha. Ciao ciao. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera icyo yigurira aho ubonye hose. Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbagariye fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Nka ibyo bitari bihagije, Mbagariye fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi. Nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 0782080321 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi, hakaba na Mbagariye fashion.